Bamwe mu banyepolitike bamenyekanyeho kuba abasinzi birenze urugero mu mateka. Tukaba tugiye kubagarukira ku rutonde rw'abayobozi bakunze agasembuye kurusha ibindi byose. Abantu benshi basize ikimenyetso mu mateka y'abantu binyuze mu buhanzi, siyanse, umuziki cyangwa ibikorwa bya gisirikare na politike. Bamwe muri bo banditsweho inkuru muri Lords of the Drink, kandi ushobora kubasanga mu gice cy'abasinzi bazwi mu mateka. Ariko twibaze ku banyapolitike mu rutonde rw'abasinzi 6 bazwi mu mateka, nubwo atari bo bonyine. Twihuse, reka aduhere ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Benjamin Franklin, Amerika, mu 1776 kugeza mu 1790. Uyu munyapolitike uri mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yarazwiho impano nyinshi gusa, ahubwo yarazwiho no gukunda inzoga. Zimwe muri ikote zizwi za Franklin hari inkigira iti: muri divayi harimo ubwenge, muri byeri harimo ubwisanzure, mu mazi harimo bagiteri. Amagambo ye yari ukuri muri kiriya gihe, kubera ko amazi adatetse atari meza kuyanwa. Uru rwabaye urwitwazo rukomeye kuri Franklin rwo guhora anywa byeri, vino, avuga ko amazi abamo udukoko dutera indwara. Ku mwanya wa 5 Jean Claude Juncker Lax, mu 1954. Uyu munya Luxembourg wabaye perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugeza muri 2019. ngo asa nk'umunyapolitike wo mu kindi gihe gitandukanye n'icyo turimo. Mu myaka amikishize, ikinyamakuru The Independent cyatangaje zimwe mu ngeso zo kunywa za Juncker mbere no mu kazi ke. Ikigaragara nuko akunda gutangira umunsi we na cognati, kandi akoresha neza akabari gafunguye mu masaha yo kurya no mu nama yitabira. Ku mwanya wa 4 Winston Churchill GP, mu 1874 kugeza mu 1965. Uyu wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yizeraga ko abantu barebera abagabo bashoboye ku kuntu babasha inzoga. Kubw'ibyo yahoraga akora ibishoboka byose ngabe afite ikirahure cy'inzoga mu ntoki. Mu gihe hari umuntu ushatse gufata ifoto ye abajijwe ibijyanye no kunywa inzoga nyinshi, Churchill yarasubije ati: I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ati: nakuye byinshi mu nzoga kuruta iby'inzoga azankuyemo. Ku mwanya wa 3 Václav Havel Kezi, mu 1936 kugera muri 2011. Uyu wahoze ari perezida wa Repubulika ya Czech nawe yakundaga kubaho ubuzima bwuzuye. Abatavuga rumwe nawe muri politike bamwitaga umusinzi utabasha kwigenzura, mu gihe inshuti izamwitaga umunwi wishima. Perezida Hava azwiho uko yakundaga gutoroka ingoro ye muri Parage rwihishwa, akajya gufata agatama mu tubari twari hafi aho ngaho. Ku mwanya wa 2 Ulysses S. Grant USA, mu 1822 kugera mu 1885. Uyu wabaye perezida wa 18 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birashoboka ko ari we musinzi ukomeye wigeze kuba muri White House. Nk'umusirikare mu ngabo yafataga kunywa inzoga nyinshi nko kwishimisha, kandi ibihuha
yateje bishobora kuba byaradindije umwuga we wa gisirikare, nyamara amaherezo yabaye umuntu w'igihangange muri Amerika. Ku mwanya wa mbere Boris Yeltsin mu 1931 kugera muri 2007, perezida wa mbere w'Uburusiya nyuma y'isenyuka rya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, yari umusinzi uzwi cyane mu gihe abayobozi b'isi icyo gihe muri 90 batagombaga kwerekana ubusinzi bwabo mu ruhame, ariko mu by'ukuri kwamamara kwe mu businzi ngo biri mu byagabanije umwuka mubi wari hagati y'uburengerazuba n'uburasirazuba nyuma y'intambara y'ubutita, nk'uko byatangajwe na Bill Clinton. Ngo Epstein yigeze gusangwa yasinze hanze ya White House yambaye akenda k'imbere gusa agerageza gutega imodoka. Hasta la vista.